Katanat Forest jong ke Sorkar Jela ringkat ke Kasi Students Union Laban Circle, mentah kasengi kalai tarik nailar hajar paulai. Kalalej banjurip ya kajaka balate ya kajaka maneble, hama hadef kola, hadin baka Kasi Students Union Laban Circle, kalalej ban ujor ya kajingte bean, hakate kajaka klem dayo jingbet. Habakran syakilat pathai kubor, Range Officer uba SM Lingdo, ulaong manakaliang katanat kansale ya kebadan kam, hakabede bat kani, dak ba pensyong nongdem nakikot kisla bat kijing shisha, kiba katanat kayo bat ongru manakaliang jong u, un sapha ya kakai pot shu DFO, kaba ulalap hakani kijing jurip jong u. Nakaliang u Presiden ke KSU Laban Circle usamla Ruben Najar, ulayathu bakat kum kijing lap kaseng nakikot kisla, lasyam bakat kum ka agreement balaya soy, lasya bantai tangnya kemandir, bat lakhang persya ban penmi thamai ya kinu-kinu ki jingtei bathamai klem dayo jingbet. Henry lasakhi ya ki jingtei babun kimi katba nami kisngi. Ulaong banakaliang jong kaseng kalap ha ki jingjurip jongka ya ka jingdon ki basa ha kani ka jaka om duna ya ka shispa ngut. Henry katba ha kani ka sngi bajurip om yo ibriu satya. Ulaong ru balada ka sorkar ka syak jam ya kini bantai bean, kaladei ka poru ya ka ban syak ya ki khasi bomdon ying dansem banlet te ying syaki jaka sorkar. Ulaong ru banakaliang kaseng ka persyak jur ya ka jingpan jingbet jong ki bor penyat kani ka jaka maneblei, ban penkala ya kani ka jaka syak non forest land, kenang ban yok penankam daki weipat ki rukom. The specific area and the for construction of Mandir. No, the honey put the seed honey that no further buildings or improvement or additions or alterations to the land of the proposed temple should be made without taking previous orders. The kalau shy highlight ya kan. Tani kalau shy big ba the purpose Ingin bak ya kan laong dah. Tik tang ya kan habari ini tang ya tiga Mandir. Highlight itu ba kiong bang yang 6 that is the main important. Highlight ya kan. Tu kani borok ni la ini sikit ni la. Asyo kani bon an taki su. Amen. Mo. Masuk tu kana lang kadi tan body ok kala ta. Point wise pun ada. Dapat jor Itu hadir bila inspection kasi salah untuk kaitan. Okey. Tapi poin by poin. Rumah ba akan sakit. Masa ni sim ya ka akan ila ya kawai 4 tahun kata kamu. Baik kapan ini kamu saya dah. Ya. Nomor 2 pun mana ada mungkin kisah di Cuba. Ini ki apply nampa diversion of forest land no apa FCI. Ini ki beri balak sah ni costly ka permission kayo kan dokumen. Di hadir ketupat nabi Usman Azhar Kuntreo di lake one lobby bagi kau ban divert no forest land itu non terkerjakan non ada purposes. Ini ya kata apa diskus apa. Kai kabalong apa banyak. Ya ini ngecim berkhot itu berkhot mana bodor ne ba. Ini tiba di balasong kadoskan yang sari kot ni. Yang saya dari report sa office. Bisa approach sa higher authority. Ya. Setai borok telah di kami permission kami ini digilap hari. Ini bukan untuk dokumentasi terpakai aktif pada inspection yang boleh. Ini bukan untuk sim bukan untuk peringatan bukan misi nak tong itu. Ini dibagi. Jadi dah hapor condong union still pun borok tiba. Saat ini dan kan dokumen permission kami minister yang sudah tentu siap ada punya one unity hindi ban ay permit ini basin lawan song mensah ni tapi pun ini mentah dan lupa ini tahu ini berot lah di tahu bian lupa ini nak kalian yang itu bagi tentu siap ni terima kata satu application kadon kam don hari don ni kan kadi dipak sila violate ya term and agreement hatong kines pa akula markat kun ka agreement kines pa akula kadi tik tang mentakan ikut ko aja kod Ini terang. Ini habis sama. Kayak ke finding fact. Ada
The number one is that Mm. to point wise. Yeah. Then you will be able to study Yes. properly. No, maybe in the long time back they already got. Even later on, maybe they got. That also we don't know. No? We have to check the record. Yes. Mhm. Because No, in the actually the permission was given in 1923. No, that's what I'm Long time telling. After getting statehood, if they might have already obtained, we also I don't know. Yeah. Na? But that's what since bar is there, let them cross check. Then after that, if it's But then the standing order till date is still only for the not for inhabiting, not for colonizing anything, and not for any other purposes as a construction of guest house, shops, all these that have cropped up now. They are all they haven't got any prior orders. Yeah. So as we see these houses, which are all in RCA building, permanent structures, these are all beyond the bang ngan pendap kane kade ka sabah Sabah. terus person tu deh kane kate sabah Katai. okay Kini lepas kene kini ru kane kade ka kamplong kade ka struktur apa sabah aman bersusu nomor ba problem ba kibri munu bawan hiniru ki orang bet kelam kono ka commission kelam nomor ba kani area kam hap hapo ka diko jaka berbas western kula ba western kala bisa kan pet kata tikalu ba ki recreation sha ningru tur kala bisa ba kindan ya kan pet ka jaka nomor ba kani ketika forest land ki omdan ki haba omdan ba pet kita kam kajing iya minta apa kini ki dia bawa warna ba na ini kiwan sa ini ki ay tang siswa ni kasi ki akan sa ini dikata ka bubu menurut Islam mensuaru teng da kilawan da kalang kulit kilawan da kalang forest kilawan cek ki beri bahasa ini pat ki kisnar kitan house itu kilawan hadin artio hadin kapan ni penai pat kalaya yang kunju ki kampang ki building stay ini stay besi bami kita kemarin ki baru ki bami bukan ada kami deh my purpose is that I'll take all their documents from them. Especially even the PP also I'll take it. I'll report to the higher authority, let them take action. Of course we are just do the inspections and all. After that we'll consult with our superior officer. After that let them decide. I'll take action along with them. Nomor 3 yang ki isu la Laban Circle ni menem step nilai kendu shay UPCCF RSL bangila ayaka dorkas kojmi hau bangila pipau ba yaka kading don jingman hani hapo mahdikula hadin mengila de kendu UDFO haka santrik Julai ngila pipau uspang kini illegal settlers ke pasal hani aga juko poru kini illegal structures bikila asna hani ki isam guest house ki dukan ki ba klam yo kanu permission kanu kanu jingbet naki bor badi pen te habade ba ya kata nakaliang jongka forest department entah sini kila ibu ini bang yo ya ka joint inspection but nilai kat kum ni pej ba kidon kini ki structures ki ba la palat naka allotment jongka ka ba ya bu nomor ba kat kum ki jing yo jing tip jing kat kum ki RTI findings ni nilap ba house dam kat ndai spa atula kala yo la ai chaka ya kanika mandir ban shna te hinde kidon ki kendon tu bat bala ong badi bantang bachna ya ka mandir ompat di ki benta te hadin kata apa ni iba kadang mi system kini ki structures kidang bun nakapor sakapor te de halor kata benta ba ki isu Laban Circle ka shim ya kaniki isu te hadin minta sipan iba kilabun ki permanent structures ki bala wan hani hadu ki jing jobo ir borok ki bentuk di hani hapo wa ni ken haklam kono jing proposed disposal plan ni de halor ni benta ba ni nakaliang kaseng ni dawa ba ya ka forest department ba jakat baja longkat bolong ikini ki illegal settlers buat ikini ki building si bon ni ki ba TB an klem kono ki permission de pan pra no motor nomor bang i ba da hapo di kasih kisna dukan i habadi di bentani forest simit kilawan pat kilapan pra hendai habadi ba yakani pat pale hadu unta kila shu snapjar kashu dan bunta ki inspection bunta ki memorandum bunta ki dorkas ba nakaliang ka jong kaseng kami pa nakapor dari kat nakaliang kat forest pat kam simle kita ki boro
te ni iwan ka nyo ru ka jing te pa nakaliang jokin ki bahasa ahni ki la apply ru ya kata ka diversion of forest land siapo ka for non forest purposes kata kadai kila let's say kila ban chnai ki guest house ki ying sam ki jong ki ya kata bang la ban ni pa jo jitip bolong tikna di ka jingkendu PCF meniru kalau kata benta ba ni kok ban block di kita ki application ki pimla ban ai permission ya kum kita ki application bat haju poru pimla ban ai da ba bakadon kum kata application takada pimla ban kendang kini kajing don kata application kam semut pa pimla ban kendang kini dakadon kata application ru hende kata application kawan hindin kini illegal structures kila awan sahayu de ban pun parano mardor kini but kum ka inspection tas ni ngin aya kajing tho kajing sha kibor beri pen ke iba kajing lap jong kaseng nakaliang di forest rangers tu kinle kata kajuhi but kisingi banwan ngin pe kumno gini achakman ba in pe kumno kan long ka kajing long jingman kan ka chaka survey kajungi haki shopping li aya report chaka forest department nilap ki baki don kumbalai pho do sapu liki longi te ki hende kini ki kum kita ki longi pat shusna bat ki temporary structures ki wan dikitan ki terpat ki sa antu bat ka ki siu ya ka bai wa shis pat dika shisi but on the lawan inspect no ki mi no te hakajing lap ki forest department ki ong kirang survey ya manu bakisa ni te kimpat don kata ka statistical record ba kat nu kadika kat nu ki numbers rekat kum ki jinglap jong kaseng ki por bal adap bang inspect nilap hadu kidon kum balai pho hadu sapu liki longyeng ki briu trai omjin ya ka 6% pho hadu aspang ki bri ba syong basa ahni ende kum ba pi mentapat matrai tip nomor bakil aktif bakadon ka inspection ni ba bun ki kilap ko bat kalong kenjak jar ende kamjin longkum ni Atu PCCF ai ne am ya ka assurance ba ka department kan take action as per law. Ka nakaliang ju PCF ulong willing hot ban sim ya kanu ka action as per law ban ya chakman ende kalong no hadu ban yo ka report nakaliang division forest officer buat nakaliang rangers de kelayo de kila apis ya borok ki report de unya ya ka kat kum ki kendon to ka